Vice-presidente Partido Senerites, Zilda Costa Wansoro, Husuba líder Balung Atula Bele Kari Rerahum ba povo Nhamatang, relaciona ao caso membro do governo anterior, Nebela Simo Posse. Declaração ne Wansoro hato iha kampanye ikus kandidato ho número sorteio sanulu resinhat José Ramos Horta iha tasitolo tersanen. Hoy loran ikus nonini makampanya kandidato Dr. José Ramos Horta ninian laia de fuan barak liu atau kolia atau nanti dia fuan de simples. Hanya mau lu sempre dia bebek dia dia pakai hak lupa konstitusi no hak lupa ya maselu. Mau favor dei terru a mesa canto ningi hokoto tani ailara nali kalu ipo. Au hadumi tabot tamau mustarna tatu ningi mai tabot. Karena ke komini mai tabot. Também ni sua militante no simpatizante sira atau for confiança ba candidato presidente ho número sorteio sanulu resinghat José Ramos Horta. Firnia kata la iha sanana mak la iha funo. Ini amos agradece líder sira ne beluta ona barai dene. Mas que balong la iha ona balong se iha no fona faten votos basira ne behatene hadomi povo. Kuliah kona ba politika tem que hanoring mos politika ne bediak ba zeração fonsira. Madalena Horta, Donanciano Magalhães, STL News.